Maguesse, yene femme africaine. Vérité Maguesse, yene mama sociale. Vérité Maguesse, yene estrela. Katinzamba bonisenga lelo, na libulu ya kufa yeyo. Nzamba bimisinga lelo, na libulu ya familie yeyo. Tala nzamba bimisinga lelo, azeli lobite yoyo. Nzamba salelinga lelo, bayaki liboso yeyo. Kana ye nazwi ya ngai lelo, basala bambula yeye. Oya ngai umelite lelo, azeli lobite yoyo. Tala nenga lingezala lelo lelo. Merci Jésus. Sans plus tarder, sem mais tardar, désolé carnaval. Quand tu es bem, vamos passar por cantos individuais. Yo me cocina
ntango tozobengisa estamos a chamar notre pasteur Sylvain nosso pastor ntango Sylvain. azoleka tobeti maboko ya acclamation na biso Aplaudimos ntango azoleka Quando beti maboko ntango azoleka beti maboko beti maboko ya mwana nzambe beti maboko esengo beti maboko esengo pasteur Aplauda porque ele é beti Deus. maboko esengo pasteur Aplauda porque ele é Deus. Sua Excelência Apóstolo Niati Omer, presidente e representante legal da comunidade EGEA, président légal et communauté EGEA, caros ministros de Deus, ministre ensemble, distintos convidados, bem-vindo nyonso, irmãos e irmãs em Cristo. frères et sœurs en Christ. Shalom. Shalom. A Igreja Salvação das Nações, Église Sainte des Nations, dirigida pelo reverendo Owen Chico, dirigée par le révérend pasteur Wanchiku, dos pais da comunidade EGEA, ezali papa aussi à communauté EGEA, organiza anualmente culto comunitário basorganize culte communautaire, que reúne ezoreunir as suas congregações. chaque congrégation à Bango. Nesta ocasião, Bem occasion oyo, achou-se melhor convidar a Sua Excelência Apóstolo Niati Omer amonaki malamu koinvite ezali apôtre Niati, para presenciar a edição deste ano 2025. oyo bakomimonisa misika wana ya 2025. Vista a necessidade de beneficiar este ilustre homem de Deus, Besoin ya kobénéficier oyo ezali homme de Dieu, viu-se importante alargar o programa, iniciando por uma conferência bíblica esengelaki ke tobanda ngo na conférence biblique e uma convenção mpe convention organizados pelos filhos da IGA, oyo ezalaki organisé pa bana ya EGEA junto com a Igreja CEPA, ensemble na église sepa em colaboração com a APES, mpe na collaboration na APES que é a Associação dos Associação. Pastores da SAPO, ya association ya bapasteur nyonso ya sapo no objetivo de beneficiar ao corpo de Cristo em geral, kobénéficie oyo ezali babombami ya bana nzambe a presença do nosso Pai espiritual. liboso ya papa na biso spirituel. Para terminar, mpona kosukisa a sua estadia nesta cidade, kozala akovanda na ntango mwa moke na kasi na ya vili oyo organizou-se esse culto comunitário esalamaki oyo ezali culte communautaire que abrange todos os filhos oyo ezosangisa bana nyonso da EGA ya EGEA e demais convidados. mpe na bainvité misusu. Não faltaremos nesta circunstância Na circonstance tokozanga te felicitar Sua Excelência kofélicité son excellence pela sua visita em Angola mpona visite na ye awa na Angola e pelo trabalho que acabou de levar a cabo, mpe mpona travail oyo asali na kasi na esika oyo edificando ministros de Deus e ya almas baministre mpe baama do povo de Deus aqui em Luanda. peuple awa ya peuple de Dieu awa na Luanda. Assinalamos que Tosinali lisusu ainda guardamos a base dos vossos ensinamentos, tobombi babasi oyo ezali enseignement na bino sobretudo na nyonso o temor de Deus, kobanga nzambe, a santificação sanctification e não só. mpe mosusu Ficou para nós legado. etika lokola lwa yo te moko Bem haja EGA, wana ezali EGEA bem haja ao nosso patriarca apóstolo Niati. mpe na esengo oyo ya patriarche na biso paster Anyati. Assim digo e vos agradeço. Nalobi merci mpe nakumisi bino lisusu. Tobeteli Yesu maboko makasi, tobeteli Yesu maboko makasi, tobeteli Yesu maboko makasi. Aplaudimos fortemente. Encore. Mais e mais e mais. Sans plus tarder, Sem mais tardar, tolingi susu tobengisa queremos chamar moto na Nzambe, o servo de homme Deus, de Dieu, homem de Deus, homme très important na bavi na biso, o homem muito importante em nossa parce que vida, chaque fois porque cada vez azo enseigner biso, ele nos ensina, chaque fois aza wana la mpona koyoka biso. cada vez ele está aí para nos ouvir, Yango avec honneur, com toda a honra, totelemi, totelemi vraiment na esengo nyonso. levantemos com toda alegria, Ntango tozobengisa quando estamos a chamar notre révérend o nosso reverendo, Pasteur Boana, Pastor Boana, ntango azoleka quando está passando, tobeteli Yesu maboko makasi aplaudimos fortemente ao Senhor. Amém. Eu vou falar aqui, senhor. Podemos sentar no nosso lugar. Merci, pastor
Sylvain. Obrigado, pastor Silvain. Presença para eu é ali importante depuis cara. A sua presença é muito importante desde já. Zambe azolokum. Que Deus seja louvado. É que é na missão e que pensa. Sei que a nossa hora já se foi. E sengeli d'abord totelema tokumisa Zambe bebe na zefu. Por isso, primeiramente, devemos louvar a Deus, pelo menos com uma canção. Musicien propose la mission musique. Os músicos podem nos levar Avant toyo kamaluba na Nzambe. antes de ouvirmos a palavra de Deus. Ça qui est important. Isso que é mais importante. Donc meme biso awa. O que nos levou aqui, C'est vrai. Eza regroupement. é verdade que é o ajuntamento Ya basali na Nzambe, ya bana na Nzambe. dos servos de Deus e filhos de Deus, Que ce soit salir des nations, que seja a salvação das nações, Serba ou CEPA et EGEA, e EGA, et pasteur Nyonso, il y a association de pasteurs à Sapo. e todos os pastores da Associação da Sapu, On a poyo kalilo mananzam. para ouvirmos a palavra de Parce que Deus, yango tozalaki nango pendant toute une semaine kuna na Sapo. porque isso que nos levou durante uma semana lá na Sapu. Bandeko oyo bazalaki wana pe bazo continuer apa bana posa ya liloba na Nzambe. Os irmãos que lá estiveram estão sempre a continuar e estão aqui para ouvirem a palavra de Deus. Amen. Amém. Donc telema avant toyoka liloba na Nzambe tokokumisa Nzambe. Vamos levantar antes de ouvirmos a palavra, vamos louvar a Deus, Parce que c'est ça qui est important. porque é isso que é importante. Tocaremos na missão. Fechemos nossos olhos.
eza pai na yo. Deus, a nossa esperança está em Ti. Soki yo te ekolo, na biso eza na sansi. Sem você, a nossa vida não tem sentido. Bina biso eza na sansi po eke yo zali. A nossa vida tem sentido porque o Senhor está. Yango wana tukikale pai na yo. Por isso nos entregamos a Ti. Yo oyo pesi sansi ya via moko na O moko. Senhor que deu sentido na vida de cada um de nós. Continue por se manifester E continua a se manifestar katikati na via moko na moko. na vida de cada um de nós. Kombo na Yesu Kristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ote koe. assim nós oremos. Amen. Amém. Vani tubekrike somo. Sentemos a pedimos por vida para o Senhor. Zamba za lukumu. Que Deus seja louvado. Oite essa oportunidade ya pamusai na Nzambe. Porque tivemos a oportunidade de recebermos o servo de Deus Aonde música que veio de longe. mai oyo kutanga música e pesa biso kimya na mitema. A água que vem de longe nos dá alegria e a paz no coração. Na ebi ke kozala kesite Eu sei que você não vai se decepcionar. nalingi kosala ye présentation te pour le moment. Eu não quero fazer a apresentação agora, Mais tolingi toyoka liloba na Nzambe. mas queremos ouvir a palavra de Deus, Ozali plus important que présence na ye. que é mais importante que a sua presença. Très important. Muito importante. Parce que akokende kozala te Porque pode até não estar presente, mais ntango aza música mas quando está distante, atindi liloba enviou a palavra oyoki yango e ouvimos a palavra, liloba wana ebikisi. aquela palavra curou. Toloba amen. Amém. Vraiment Nzambe azala lokumu. Que Deus seja louvado. Liloba na Nzambe yango tozala mokosa. A palavra de Deus é que nós necessitamos. Alors, ntango ava mosali na Nzambe atelema Portanto, antes do servo de Deus levantar, biso vraiment totelemi mpona koyamba ye. nós vamos levantar para acolhermos a Ele. Lokola Nzambe apermettre que présence na ye biso tomona ye na miso na biso. Como Deus permitiu que a gente visse Ele com nossos olhos, Vraiment il faut toyamba ye. vamos acolher Ele. Lokola nyonso aza gentil Como toda gente que é oyo gentil, azalaka hospitalier que é hospitaleiro, ntango amoni mopaya aye quando vê um na visitante ndambo na ye na sua casa, ayambaka ye na eseni. acolhe com muita alegria. Alors toyamba pasteur apôtre révérend Omer Nyati Matuna. Portanto, queremos acolher o pastor, apóstolo, reverendo Omer Nyati Matola. Ntango azali koya Assim que ele está se aproximando para ouvir para o Senhor. Aplauda fortemente para o Senhor. Não vão ser decepcionados. ana maloba oyo Nzambe atia katikati na ye oyo okondisa mitema na biso. Tem a palavra que Deus colocou em ele que pode nos arrepender. Nous avons besoin de l'union du cœur. Precisamos da união de coração. C'est le plus grand message de la Bible. É grande mensagem da Bíblia. L'évangile de l'union du cœur. O evangelho da união de coração. Écoutez-le, Sei que hoje le cœur sera uni os corações vão ser unidos avec nous-mêmes, com nós próprios, avec Dieu com Deus et avec nos amis. e com nossos amigos. Priez son nom. Aplaudir pela glória do Senhor. Tout d'abord, je vous salue au nom de notre glorieux Seigneur Sauveur, Em primeiro lugar, saúde-vos em nome do nosso glorioso Senhor Jésus-Christ, Jesus Cristo. le nom le plus cité dans le monde. O nome mais citado do mundo. Et le livre qui parle de lui est le livre le plus vendu dans l'histoire. E o livro que fala nele é o livro que mais vendido na história. Même dans les villages les plus reculés au jour d'aujourd'hui, Mesmo nas aldeias mais recuadas em dia de hoje, connaissent le nom de Jésus. conhecem o nome de Jesus. Il n'est même pas comparable à un homme humain sur la terre. Não é comparável a homem cá na terra. Vraiment, c'est une grâce merveilleuse É uma graça maravilhosa de connaître son nom, de conhecer o seu nome mais surtout d'être connu par lui. e principalmente de ser conhecido a Ele. Et encore merveilleux de le servir. E mais maravilhoso
Deus serviu-lhe. Amen. Ei, Je vous transmets aussi les salutations transmite também as saudações de vos frères de Kinshasa. que os irmãos de Kinshasa, Amen. Hein? Vos frères de Kinshasa os irmãos de Kinshasa, nous ont beaucoup salué. mandaram muitas saudações. Ils sont nombreux, ils São sont muitos pour cette rencontre. e para esse encontro. La grâce que vous allez ressentir A graça que vocês vão sentir est aussi à cause des prières qui sont faites depuis Kinshasa pour nous. é por causa da oração que estão fazendo no Kinshasa para nós. Amen. Ei, Et soyez tous bénis pour votre présence. En ce e lieu. seja abençoado para a sua presença nesse lugar. Pour l'intérêt que vous accordez à la parole du Seigneur Pelo interesse que você dá à palavra do Senhor et surtout pour l'intérêt que vous donnez à l'unité du peuple de Dieu. e principalmente para o interesse que você está dando na união do povo de Deus. Amen. Ah, Pour nous asseoir. podemos sentar. L'évangile de notre Seigneur Jésus O Evangelho do nosso Senhor Jesus est une puissance. é poder, Il a une force. tem uma força. Et d'après la Bible, E segundo a Bíblia, lorsque l'évangile du Seigneur a été prêché avec l'Esprit de Dieu, quando o Evangelho foi pregado com o Espírito de Deus, cet évangile a fait que esse Evangelho faz com que la multitude a multidão n'était qu'un cœur. tornou-se só coração. J'aime beaucoup ça. Gosto muito disso. La multitude A n'était multidão qu'un cœur. tornou-se só coração. Ce n'est pas se rassembler comme dans un parti politique, Não é ajuntar como no partido político, mais des personnes qui ont vraiment une motivation, un intérêt commun. mas as pessoas que têm a modificação é um interesse comum. Des personnes qui manifestent véritablement le vrai amour. E a pessoa manifesta o verdadeiro amor. Un amour que vous ne pouvez jamais avoir, que vous ne pouvez donner si vous n'avez pas reçu Christ. Amor que não pode dar se não receberam Cristo. L'amour des enfants de Dieu, on ne peut pas le trouver chez les païens. O amor do Filho de Deus não pode se encontrar nos pagãos. Parce qu'il a comme source l'amour de Dieu lui-même. Porque tem como fonte o amor de Deus, Ele próprio. Dieu nous a aimés d'un amour divin, Deus nos amou num amor divino, un amour sacrificiel, pas un amour théorique. o amor sacrificial, não é um amor teórico. Il a donné ce qu'il avait de plus cher Ele deu o que era mais caro para Ele, pour nous. para nós, Ayant compris cet amour, e entendemos esse amor, à notre tour, nous avons aussi développé un amour pour notre Dieu. e a nossa vez nós desenvolvemos esse amor para Deus. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nós amamos-le porque Ele nos amou primeiro. Et cet amour fait que Esse amor faz com que ceux qui aiment Dieu parce que Dieu nous a aimés, o que ama Deus, porque Deus nos amou, développent un intérêt commun. tornamos interesse comum. Parce qu'ils sont motivés par la même chose. Porque são motivados numa só coisa. Ils sont poussés par le même désir. E são tocados pelo mesmo desejo. Et ils découvrent une soif commune. Ele descobre sede comum. Aimer Dieu. Amar Deus. Cet amour fait qu'eux-mêmes commencent à se rapprocher E esse amor faz com que eles comecem a se aproximar pour s'aimer véritablement. para semear verdadeiramente. Amen, amen. Tá? L'évangile de Christ O Evangelho de Cristo unit les cœurs. unir os corações. Amen, amen. Tá? Aujourd'hui, Hoje, le thème que nous avons retenu pour ce soir, o tema que vamos compartilhar essa tarde c'est la parole prophétique.
é a palavra profética. La parole prophétique. A palavra profética. Nous pouvons lire dans notre Bible E podemos ler nas nossas Bíblias, 2 Pierre chapitre 1er, segundo Pedro, primeiro, du verset 16 au verset 19. iniciando no versículo 16 até 19. 2 Pierre chapitre 1er, Segundo Pedro, capítulo 1, verset 16 do seu versículo número 16 à 19. até 19. Nous sommes là, n'est-ce pas? Estamos aí? Soyez vraiment attentifs. Hein? Fica atento. Soyez vraiment attentifs. Fica atento. Concentrés. E concentrado. Ce n'est pas en effet Não é por causa en suivant des fables é a seguir as fábulas habilement conçues. e mal adquirido. Lisez bien. Leia bem Que nous vous avons fait connaître que nós façamos conhecer la puissance o poder et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. e o evento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais c'est comme ayant vu sa majesté Mas de como sendo notre visto yeux. a sua majestade no nosso próprio olho. Alléluia. Car il a reçu de Dieu le Père Porque ele recebeu de Deus Pai honneur et gloire. honra e a glória. Quand la gloire magnifique Quando a glória magnífica lui fit entendre une voix qui disait: lhe fez ouvir a voz que dizia: celui-ci est mon fils bien-aimé, este aqui é o meu filho bem amado, en qui j'ai mis toute mon affection. pelo qual eu coloquei toda a minha afeição. Et nous avons entendu cette voix E nós ouvimos essa voz lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. e quando estava com ele junto na Santa Montanha. Et nous tenons pour d'autant plus certaine E nós retemos para outros a certeza la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, a palavra profética que vos dá muita atenção, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, como uma lâmpada que ilumina no lugar escuro, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître até quando o dia vai aparecer et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. que a estrela de manhã se levanta nos vossos corações. Amen. E Nous pouvons nous arrêter là d'abord. paramos aí. Alléluia. Amém. C'est Pierre qui parle. É o Pedro que está falando. Il dit que Ele diz la parole prophétique que a palavra profética est une lampe é uma lâmpada qui brille que ilumina dans un lieu obscur. no lugar escuro. Amen, amen. Amém. Une lampe Uma lâmpada qui brille que brilha dans un lieu no lugar obscur. escuro. Et il nous invite Ele está nos convidar de prêter attention. de dar muita atenção. Et il dit même, vous faites bien de prêter attention. Ele diz, você faça bem de dar atenção. Le lieu obscur, Lugar escuro c'est le monde é o mundo. tel qu'il est aujourd'hui. De maneira que ele está hoje. C'est le lieu obscur. É lugar escuro. Avant de continuer, je vous amène au commencement. Antes
antes de continuar, vamos recorrer aí no princípio. Ça va nous aider à mieux comprendre. Vai nos ajudar para melhor entender. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. A Bíblia narra que no princípio Deus criou o céu e a terra. Et tout de suite, E a seguir, le premier verset là, c'est comme un titre. o primeiro versículo parece um título. Et puis il commence à donner les détails. E depois começaram a dar a detalhe. La terre A terra était era informe sem forma et e vide. vazia. Et puis la suite, c'est quoi? E a seguir é o quê? Il y avait quoi? Havia o quê? Des ténèbres As trevas. à la surface de l'abîme. E no surface do abismo. La première chose, A primeira das coisas, qu'est-ce que Dieu a créé avant tout? o que Deus criou antes de tudo? C'est quoi? É o quê? La lumière. A luz. Amen. Dieu ne pouvait commencer que par la lumière. Deus deveria começar somente na luz, Parce qu'il y avait des ténèbres. porque havia as trevas. Et la première chose qu'il va créer, c'est la lumière. E a primeira coisa que ele vai criar é a luz. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, Dieu dit Deus diz, que la lumière soit. que haja a luz. Cette parole-là, elle est puissante ou elle n'est pas puissante? Essa palavra é poderosa ou não poderosa? Elle est puissante parce qu'elle a chassé les ténèbres causées par le diable. Ele é poderoso porque expulsou as trevas que foi causada pelo diabo. Elle est puissante parce qu'elle a affaibli le pouvoir du diable qui est le prince des ténèbres et qui se plaisait dans ce chaos. Ele é poderoso porque enfraqueceu o poder do diabo que estava a reinar em cima da terra. Amen. Ah, Donc sachez que saiba que la lumière a divine, luz divina, que la Bible appelle la lumière de la vie, e que a Bíblia chama que é a luz da vida, est une vraie puissance. é verdadeiro poder. Je peux dire que c'est la première puissance que Dieu a utilisée pour chasser les ténèbres du chaos du commencement. E que eu vou dizer que é a primeira poder que Deus usou para expulsar as trevas no princípio. Amen, amen. Ah, Mais quand Dieu a chassé ces ténèbres, quando Deus expulsou aquelas trevas, il va aller jusqu'à créer Adam. ele vai até criar o Adão. Et vous connaissez la suite. Conhece o que seguir? Adam était bien dans le jardin d'Éden. Estava melhor no jardim do Éden. Et le serpent est revenu O serpente vem par la ruse. e pela astúcia Les ténèbres ont encore pris le dessus sur le monde. e o Senhor para tomar adiante no mundo. Mais Jésus est venu encore. Jesus vem de novo. Le second Adam. O segundo Adão. Cette fois-là pour sauver définitivement. Essa vez para salvar definitivamente. Amen, amen. Quand Jésus vient comme second Adam Quando Jesus vem como segundo Adão et qu'il nous sauve, e nos salvou, nous ne serons plus comme Adam au jardin d'Éden. Est-ce que nós não podemos ser como Adão no jardim do Éden. Parce que si nous revenons comme ce qu'était Adam avant la chute, Se voltamos da maneira que era Adão antes da queda, à quoi ça va nous servir? e vai nos servir em quê? Parce que cet Adam-là est vulnérable. Porque aquele Adão é vulnerável. Amen, amen. Il était dans le jardin d'Éden, c'est vrai, mais il était corruptible parce qu'il était corrompu. Estava no jardim de Éden, mas era corruptível. Donc que moi je devienne encore comme ce qu'a été Adam avant la chute, jamais. Para eu tornar como Adão antes da queda, não. C'est pourquoi la Bible dit, É por isso a Bíblia narra, après la rédemption de l'esprit et de l'âme, depois da redenção do espírito e da nous alma, attendons la rédemption du corps estamos a esperar a redenção do corpo et nous revêtirons l'incorruptibilité. e vamos vestir a incorruptibilidade. Donc ce sera impossible Será impossível que
que nous puissions encore être trompés. e para ser enganado. Comme le premier Adam a été trompé au jardin d'Éden. É como enganaram o primeiro Adão no jardim do Éden. Alléluia. Amém. La sémence de l'éternité. A semente do Eterno que pertence a nós. La vie éternelle, nous l'avons déjà. E a vida eterna nós temos. Parce que nous avons cru en Jésus. Porque cremos em Jesus. Et maintenant, E agora, la Bible nous dit e a Bíblia nos diz, que nous sommes encore dans ce monde. estamos ainda nesse mundo. C'est ce que Jésus a dit, non? Isso que Jesus que tinha dito. Ils sont, je ne te demande pas de les ôter du monde, E não te pede para você lhe tirar do mundo, mais de les préserver du. mas é para te prevenir no mal. Donc pour le moment, Nesse momento, nous sommes comme un navire estamos, parece navio dans l'eau. em cima de água. Vous voyez le navire dans l'eau? E sabe o navio em cima de água? Le navire côtoie l'eau. Ele vai estar em cima de água. Et à l'intérieur du navire, il n'y a pas d'eau qui entre. Mas por interior não há água que Mais entra. le navire est sur l'eau. Mas o navio está em cima d'água. C'est comme ça les enfants de Dieu. É assim os filhos de Deus. Nous sommes dans le monde comme un navire dans l'eau. Estamos no mundo, parece navio no rio. Notre corps extérieur côtoie l'eau. Nous sommes en contact avec l'eau. E o corpo exterior cortesia a água. Mais il ne faut pas que cette eau commence à rentrer dedans. Mas não é necessário que se água Si on entra por dentro. entre dans le navire, Se água entra no navio, le navire va couler. o navio vai fundir. Amen, amen. Notre corps est en contact avec le monde. E o nosso corpo está em contato com o mundo. Mais il ne faut pas que le monde entre dans notre être intérieur. Mas o mundo não pode entrar em nosso interior. Sinon, nous allons couler. Senão vamos fundir. Amen, amen. Ah, Mais ça, c'est pour un temps. mas isso é para um tempo. Alors, dans la période où nous sommes, E nesse período que nós estamos, la Bible, comme nous venons de le lire, e a Bíblia de Belém que acabamos de ler, le monde, c'est le lieu obscur. o mundo é um lugar escuro, Mais dans ces lieux obscurs, mas nesse lugar escuro, nous, les enfants de Dieu, nous y sommes. onde que nós, filhos de Deus, estamos. Et comme nous sommes le peuple de Dieu, E como somos povo de Deus, Dieu ne peut pas nous laisser dans un monde obscur sans lumière. Deus não pode nos abandonar no mundo escuro sem a luz. Et la lumière qu'il nous donne, E a luz que está nos dá c'est la parole é a palavra prophétique. profética. Amen, amen. Ah, C'est ça la lampe isso é a lâmpada pour tenir. para ter. Amen, amen. Amém. C'est ça la lampe. É a lâmpada. Je reviens encore dans Genèse au commencement avec la lumière. E vou voltar mais em Gênesis. No princípio era Dieu vit que la lumière était bonne. Deus viu que a luz era boa. Écoutez ce qu'il y a eu. O que aconteceu? Il y a eu un soir. Havia uma tarde. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça ou ce n'est pas ça? É isso não. Et puis, il y a eu un E matin. depois houve também uma manhã. Ce fut le E premier jour. primeiro dia. Mais nous avons l'habitude de dire que bon, le jour commence le matin et se termine le soir. Jamais. E Deus é hábito de dizer que o dia começa de manhã e termina de tarde. Le jour commence le soir. E o dia começa de tarde. D'après Genèse. Segundo Gênesis. Genèse ne dit pas il y eut un matin et il y eut un soir. Non. Gênesis não diz que houve amanhã e houve uma tarde. Não. Il y eut un soir Houve uma tarde et il y eut un e matin. depois uma manhã. C'est ça le premier jour. Isso é o primeiro dia. Donc pour Dieu, Para Deus, le jour se termine le matin. o dia acaba de manhã. Quelqu'un a compris quelque chose? Alguém entendeu alguma coisa? C'est-à-dire Dieu est en train de vouloir te dire Deus quer te dizer la situation que tu traverses là. aquela situação que você está a atravessar C'est le soir. é a tarde. Le matin arrive. Vai chegar de manhã. Le matin, E amanhã ce sera la fin. e vai ser o fim. Dieu va se lever. Deus vai se levantar. Comme disait Job, Como dizia Job, mon rédempteur est vivant
Moreleteiro está vivo. Il se lèvera. Ele vai se levantar o último. Et quand il se lève, c'est le matin. Quando se levanta é amanhã. Amen, amen. Amen. Et c'est la même chose que nous comprenons ici. É a mesma coisa que nós entendemos aqui. Au commencement, on parle du soir et du matin qui était le premier jour. No princípio, começava de tarde e amanhã o primeiro dia. Mais ici aussi, en ce qui concerne la parole prophétique, E para diz respeito à palavra profética, nous lisons la même chose, ele lê também a mesma coisa, que la parole prophétique que a palavra profética, à laquelle nous prêtons attention, pela qual nós damos atenção, elle est donc une lampe qui brille é uma lâmpada que brilha dans un lieu obscur. no lugar escuro. Vous voyez, l'obscurité d'abord, E estamos a ver a escuridão, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître até quando o dia vai aparecer, et que l'étoile du matin s'élève. que a estrela de manhã se levanta. Amen, amen. Ah, Vous voyez, il y a les lieux obscurs, l'obscurité. há o lugar escuro, que é a Et nous escuridão. attendons que l'obscurité finisse Espera que a escuridão et acaba, le jour e apparaisse o dia aparece, et que l'étoile du matin. que a estrela de manhã se levanta. Amen, amen. Ah, Nous lisons le verset não 16. fica distraído. Lembra o versículo Nous 16? vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Mais il dit, nous vous l'avons fait connaître comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Vous comprenez jusque-là? Regardez, il parle de la parole prophétique. Et il dit, nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ele diz: nós passamos a conhecer o evento do poder de Jesus, Comme ayant vu sa majesté como já vimos a sua majestade de nos propres yeux. nos nossos próprios olhos. Où est-ce qu'ils ont vu cette majesté? Eles viram isso aonde? Lors de la transfiguration. E na transfiguração. Amen, amen. Ah. Ça veut dire, Pierre est en train de vouloir dire quoi? O Pedro queria dizer o quê? Il dit, Ele diz: la transfiguration que nous avons vue là. a transfiguração que nós vimos. Vous vous rappelez comment ça s'est passé? Você se lembra como que aconteceu? Pierre, Jacques et Jean, ils ont vu Pedro, Jésus, João viu Jesus, ils ont vu Moïse, viram Moisés, ils ont vu Élie. Elia. Moïse c'est le prophète, c'est la loi. Moisés é a lei. Élie c'est le prophète. Elia é o Et profeta. ils s'entretenaient. Ele falava. Donc Moïse rendait témoignage. Moisés estava dando testemunho. Moi la loi, Eu a lei. ce qui est écrit dans la loi. O que está escrito na lei. Voici l'homme dont il est question. Venha o homem que falamos. Voici l'homme qui est venu accomplir toute la loi. Venha o homem que vem cumprir toda a lei. Et Élie le prophète. Elia, o profeta. Quand on parle dans la Bible, le prophète c'est Élie. Quando fala na Bíblia, o profeta é o On Eli. fait référence à Élie. Então, fazer referência a Eli. Même Jean-Baptiste, on dit qu'il marchera avec l'esprit d'Élie. Mesmo João Batista diz que vai andar com o espírito de Eli. Et Élie veut dire encore, Elia quer dizer, tous les prophètes de la Bible, todos os profetas da Bíblia, avant l'avènement de Jésus, antes da vida de Jesus, voici la personne veio pessoa qui est au centre de tout. que está no centro de tudo. Amen, amen, amen. Tá? Mais ce n'est pas tout. Mas não é tudo. Pierre, Jacques et Jean, Pedro, Tiago e João c'était tellement glorieux, era glorioso. c'était tellement puissant, E poder, c'était tellement merveilleux maravilhoso. qu'ils vont dire, Vão dizer, il est bon que nous restions ici. é melhor nós permanecer aqui. C'est ici que nous devons rester. É aqui que devemos permanecer. Nous allons construire combien de tentes? Vamos ficar ainda 3. Une pour Jésus, Um por Jesus, une pour Moïse, e outro por Moisés, une pour Élie. e por Elia. Eux E eles n'ont pas besoin de temps. não precisam de tenda. Parce que la gloire, l'environnement Porque a glória do environmento était suffisant. era suficiente. Ils n'avaient pas peur de la pluie parce qu'ils savaient que la pluie qui dérange n'avait pas de place là-bas. E não tinha medo da chuva, porque a chuva que estava incomodando não tinha lugar aí. Amen, amen, amen. Hein? Ah,
Un peu comme Adam au jardin d'Éden, qui n'avait pas besoin d'habits parce que la gloire de Dieu le recouvrait. É pouco como Adão no jardim. Não precisa de roupa porque Et a glória cette gloire qu'il voyait satisfaisait à tous leurs besoins. E aquela glória estava satisfazer em todas as suas necessidades. Amen, amen. Mais Pierre appelle cela Mas Pedro chama isso la puissance o poder et l'avènement do evento de notre Seigneur Jésus do nosso Senhor Jesus. que nous vous avons fait connaître. Que Deus faz conhecer. Vous comprenez ça? Então, En d'autres termes, outro deles, c'est que Pierre, Jacques et Jean o que ont Pedro vu viu João lors de la transfiguration, vira no tempo da transfiguração c'est cette gloire à venir, é aquela glória vindo. telle que nous serons dans la gloire. De maneira que vamos estar na glória. Lorsque le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Quando o Senhor Jesus vir a nossa busca. C'est comme ça que le Seigneur dit, certains d'entre vous ne mourront pas sans qu'ils aient vu ma gloire. C'est ça. É por isso que o Senhor diz, alguns de vós não vão morrer sem Donc ver a minha glória. Jésus a montré à Pierre, Jacques et Jean Mostrou a Pedro, Tiago e João un échantillon como irmãos de ce que sera notre vie dans le millénium. o que será a nossa vida no milênio. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi il évoque la parole prophétique. É por isso que ele invoca a palavra Voilà profética. pourquoi il dit, c'est nous vous avons fait connaître la puissance Nós fazemos conhecer o poder de son avènement. da sua vida. Amen, amen. Nous vous avons fait connaître la puissance de son avènement comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Nós fazemos conhecer o seu poder como nós vivemos em nossos próprios olhos. Des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. As coisas que estamos a viver hoje, Nous devons vraiment faire attention. devemos fazer muito cuidado. Ça veut dire Quer dizer que le matin n'est plus loin. que amanhã não é mais longe. Ça veut dire Quer dizer que la nuit est avancée. que a noite já está avançada. Ça veut dire Quer dizer le jour approche. que o dia está aproximado. Amen, amen. Amém. Amen, amen. Amém. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Vem bem amado ao Senhor. Ce que je voulais vraiment O que queria vous dire, dizer vous avertir de la part du Seigneur. e vos avisar da parte do Senhor. Et dites-vous que si vous entendez ces choses, E se você está ouvindo essas coisas, que beaucoup n'ont pas peut-être la grâce d'entendre aujourd'hui, que muitos não têm a graça de ouvir isso et que d'autres n'auront jamais l'occasion d'entendre, e outros também não vão ter a oportunidade de parce ouvir. qu'ils sont tellement attachés à ces charlatans de prophètes, comme je vais Porque le estão dire. ligados naqueles falsos profetas. Un prophète qui a une sœur dans l'église qui tient pour lui les fétiches là qui lui permettent de faire la différence. Profeta que tem um irmão que pega sua fetiche na igreja Et ils attirent des grandes foules. e atrai uma grande multidão. Ils séduisent beaucoup de gens. Ele está seduzindo muita gente. C'est ça le grand danger aujourd'hui. É o grande perigo hoje. Les faux Os falsos rentrent dans l'église. entram na igreja Comme le serpent como serpente, est entré au jardin d'Éden. entravam no jardim do Éden Et a commencé aussi à parler. e começaram também a falar. Amen, amen. Ah, Mais votre langue, mas a vossa lâmpada c'est la parole prophétique. é a palavra profética. Et qu'est-ce que c'est que la parole prophétique? O que é a palavra profética? Celle qui annonce O que anuncia la puissance o poder de l'avènement do evento de notre Seigneur Jésus. do nosso Senhor Jesus. La parole prophétique aujourd'hui A palavra profética hoje fixe les yeux sur Jésus. torna a olhar ao Jesus. Elle ne cherche pas à connaître l'argent qui était dans sa poche. Não procura conhecer o dinheiro que está no bolso dele. Comparez ce que Pierre dit Compara aquilo que Pedro disse par rapport à la vision qu'il a reçue de ce que nous serons dans le royaume à venir. em relação à visão que ele recebeu daquilo que estará no reino vindouro. Comparez avec ces prophètes qui disent Compara com aquele profeta que diz ton nom, c'est Maman Rachel. e Amaraqué. Vraiment, Verdade. mon nom je le connais. Meu nome eu conheço. Pasteur,
Dieu va encore me révéler mon nom que je connais. Amen, amen. Vous voyez que c'est des charlatans. Ton numéro de téléphone, mais je le connais par cœur. Dieu peut encore perdre son temps alors qu'il a tellement de choses utiles et importantes à me dire. Tout ce qu'il a à me dire, c'est de révéler mon numéro de téléphone que je connais par cœur. Amen, amen. Et quand vous suivez après, vous verrez que ces charlatans des prophètes, le tout finit toujours par une offrande, par l'argent. Et tout ce falso prophète vai-t-il lever à terre? C'est ça que je cherche. Amen, amen. Comparez cela avec la parole prophétique qui parle de la puissance, de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Toute prophétie qui rend témoignage à Jésus-Christ, c'est une vraie prophétie. Amen. En Apocalypse, il est dit clairement que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous comprenez ça? Donc toute prophétie doit tourner autour du témoignage de Jésus pour le salut des âmes. Toute prophétie qui revient témoignage de Jésus par la salvation des âmes. Une prophétie qui amène une personne à une vraie conversion. Ça, c'est qui élève une personne, une vraie conversion. Mais si c'est pour venir vous dire que bon, voilà. Nous sommes ici. Taxi pour que ça ait accès à la stade. Et d'abord, comment on veut vérifier ça? Ça n'a aucun sens. Amen, amen. Un jour, un papa que tu connais. Et c'est papa que tu connais. On vient lui dire. Et lui disait. D'abord, sa grande sœur l'a détourné pour l'amener chez un prophète. Il va les dire par devant le prophète. Pour passer à la service. C'est l'histoire de mon frère. Il se soigne au service. Il y a un salaire au service. Est-ce que nous pouvons faire service? Est-ce qu'il n'y avait pas de guérison? Il n'y avait pas de délivrance. Ok, tu as mouillé une personne au nom de Dieu. Vous savez, il y a un salaire au service. Quel est le service? Toutes ces histoires de service n'ont pas existé de notre temps. C'est faux, c'est la fausseté. Maintenant, on vient appeler ces papas. On l'amène. Sa grande sœur qui n'était même pas, je ne sais pas, un pied dedans, un pied dehors. Je ne sais même pas si elle est. Oh non, allons. Tu connais le prophète là-bas à Mumbere. Le gars parle. Et il est fort. Le prophète lui dit. Le prophète dit, je vois. Et toi, fais. Et deux pieds sont attachés à une branche d'arbre. Ta tête en bas. Dans le vide. Et sur le sol, en dessous de ta tête, il y a un cercueil. Et embaixo do sol havia caixão. Quand vous dites ça à quelqu'un quando você fala isso a alguém qui est malade, ele está doente, et il lui dit, viens chez moi à Mumbere, on va prier, c'est pas pendant 1 mois, 2 mois. Ele disse, vem na minha casa Mumbere, vamos orar, não sei se mês ou 12 meses. À la fin, je vais te faire le service. E no fim, vou fazer serviço. Moi, je regarde à l'église. Eu olho na igreja. Le papa, moi, je ne le vois plus. Esse papa não me vê mais. J'interroge sa femme. E perguntei à sua esposa. Où est ton mari? Onde está o teu marido? O papa, il m'explique. Oh non, il paraît prophète. Mon corps. O papa está dizendo,
On parle là. Vamos lá. J'étais en train de voyager le lendemain matin à Kisangani. Je vais prendre l'avion très tôt. Tinha uma viagem marcada para Kisangani. De manhã muito cedo. Moi, je suis à l'hyper. Estou no Iper. J'étais déjà 21h. Era 21 horas. Vous connaissez les embouteillages à Kinshasa. Você conhece a geografia de Kinshasa? J'ai dit, bon, on se rencontre là-bas, je viens. Vamos se encontrar Je veux aqui. voir cet homme. Vou ver aquele homem. Je suis descendu Fui lá. jusqu'à Moubélé. Até o Mumbai. On va conduire le lycée prophète là-bas m'attendre. E esse professor vai me ver hoje. Ce qui a évité et au souk à la bambata. Senão, vai parar com o chapéu. Amen. Hein? Et bien, c'est aussi pas qu'à fouetter la table. Jesus lá Lá pegou c'est table. Mais moi, c'est le même pas dans la table. Vai, não lembra C'est assim. moins grave. É menos grave. J'arrive, Chego, je regarde le papa. olhei o papá. Un papa qui a une maison très bien. Tem uma boa casa. Azolala na Itoko dans un lieu humide. Tá dormindo ali Il va fazenda. visiter what est Takakabapo. Num lugar úmido. Aquele umidade ataca a pessoa. Je lui ai parlé pendant 3 minutes. Eu falei com ele durante 3 minutos. Je lui ai dit, Disse: tu es ou tu es chrétien ou você é cristão, ou tu ne l'es pas. ou você não é. Tu as un berger qui s'appelle Jésus. Você tem um pastor que se chama Jesus. La Bible l'appelle le bon berger. A Bíblia chama de bom pastor. Maintenant, ce bon berger va laisser quelqu'un dans le noir t'attraper par les pieds et lui il regarde comme ça, comme une statue de l'église catholique qui ne bouge jamais. Et puis, il va te suspendre sur une branche d'arbre avec un cercueil en bas et puis le bon berger te regarde. O pastor vai te olhar. Moi, je dis, cela est possible si tu n'es pas chrétien. Isso é possível se você não é cristão. Mais si tu es l'enfant de Dieu, Se é filho de Deus, qui a Jésus en lui, tem Jesus em ti, c'est impossible. é impossível. Quand je lui ai parlé, Quando eu falei a ele, je lui ai dit, monte dans le véhicule, nous partons. ele disse: sobe no carro, estamos aí. J'ai dit, ce prophète-là, il est où? Aquele profeta está onde? Oh non, aujourd'hui, il n'est pas venu. Hoje não Je vem, sais pas, il n'était pas là. não estava aí. Bon, j'ai dit, bon. Là, si nous trouvons que ça va qu'il a quand je lui parlais, je ne sais pas s'il est sourd, il n'a rien entendu. E quando eu falei, alguém que estava, não sei se estava ouvindo, quem não falou nada. Dites à votre prophète là que le pasteur de cet homme est passé Ele fala naquela profeta que o pastor desse um passou aqui. et que je vais le chercher pour qu'il m'explique son évangile. E vou lhe procurar para me explicar o seu evangelho. J'ai pris le papa, je l'ai ramené chez lui. E levou o pai até na sua casa. Amen, amen. Ah, Vous voulez connaître la suite? quero conhecer o seguinte. Querido, vem depois. Je lui ai dit, Eu disse-lhe: va te faire soigner à l'hôpital. vai te fazer pagar tratamento no Je hospital. l'ai recommandé dans un hôpital où il y a un médecin chrétien, pasteur. E mandou ele no hospital aonde tem um médico Il cristão a pastor. bien suivi, sa tension est devenue normale. Ele acompanhou bem o seu tratamento, a sua atenção tornou normal. Et tout ce qu'on lui avait interdit, il a commencé à manger, boire sans comprendre. Tudo que eles proibiram, começaram a comer e beber sem dar. Et puis la santé a bougé encore un peu. E a saúde mexeu tal. Sa grande sœur est revenue à mon absence. E a sua irmã vira mais vezes. Il l'a ramené là-bas. Ele levou lá. Je l'ai appelé au téléphone. Chamou ele pelo Je telefone lui ai dit, mon frère, e disse: irmão, si tu continues là-bas, tu vas mourir. se você vai continuar aí, vai morrer. Il a continué. Continuou Il est mort. e morreu. Il a piqué la crise là-bas. Fez crise lá Et il en est mort. e morreu. Vous voyez, Vem, obéissez à vos conducteurs. obedeça o vosso condutor. Amen, amen, amen. Ah, C'est ça que Jésus est en train de vouloir vous dire. é isso que eu queria dizer. La parole prophétique. A palavra profética, La lampe qui nous conduit a luz que Deus nos diz, jusqu'à ce que le jour s'élève. até quando o dia vai se Et levantar. l'annonce
E vai anunciar la puissance o poder de l'avènement do evento de notre Seigneur do Jésus. nosso Senhor Jesus Cristo. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. E o Senhor te abençoe. Amen. Ah, Que bem que isso, meu irmão. Toca aqui isso. Amen.
Nzambe kumamana na bomo ina ngai. Diga, Senhor, seja louvado na minha vida. Nzambe na boyo lo vai para E ngai. tudo quanto o Senhor falou para mim, Tina na vina ngai. para a minha vida, Ezala makambo oyo Nzambe aloba pona tina na yo. há coisas que Deus disse para a sua vida. Element de référence. É um elemento de referência. Kanisi oyo Nzambe alakisa yo. Quando você lembra aquilo que o Senhor te Ezala mostrou, makambo oyo Nzambe alakisa yo. há coisas que o Senhor te mostrou. Mama po etalobela yo. E você foi levado para te dizer. Alakisa yo. Ele te mostrou, Omona yango. você viu Éclaircissement. e você recebeu a clareza daquilo que você tem. E falou para você: levante suas mãos para que o seu poder, a sua força, está sentado naquilo que o Senhor falou para ti, naquilo que o Senhor te mostrou. Mesmo se demorar, mesmo se demorar anos, diga: Deus, ainda não terminaste comigo, ainda não terminaste comigo, ainda não terminaste comigo. Aquilo que o Senhor disse, as palavras que o Senhor proferiu, tem lugar. As palavras que o Senhor disse tem valor até hoje. As coisas que Ele mostrou tem valor até hoje. Ei, Deus, ainda não terminaste comigo, ainda não terminaste comigo, ainda não terminou comigo. Comece a orar a Deus. Diga: Senhor, ainda não terminaste comigo, ainda não terminaste comigo, ainda não terminaste comigo. Aquilo que o Senhor disse até hoje tem poder de tirar a treva, tem poder de terminar tudo, tudo que vai levantar contra mim. Senhor, não terminou comigo, ainda não terminou comigo, ainda não terminou contigo. Ei, Jesus, ainda não terminou contigo, ainda não terminou contigo, não terminou comigo. Ainda não terminou comigo, ainda não terminou comigo, ainda não terminou comigo, ainda não terminou comigo. A palavra que nós ouvimos é a palavra da vida. O cerco de Deus, ele quer orar. Deus está chamando todos os filhos da salvação das nações. Outros vão citar todos os filhos da salvação das nações, todos que saíram. Toda vez que a prière, il y a Moussa na Nzambe oyo. Bana nyonso salimi na shi. Kusana awa. Yaka awa. Kusana awa bana nyonso. Yaka bana nyonso salimi na shi. Okende isika mususu. Et qui a entendu la parole de Dieu. Ozala esikanim. Na ma église na biso yakalimuso. Yakalimuso bana nyonso salimi na shi. Yakalimuso. Ezala viana, ezala nini, baba nyonso yaka. Poete to yoki ni lo balançam. Yaka. Todos os filhos da salvação das nações. Mwana nyonso ça passer devant. Todo filho da salvação das nações passe devant.
Passe à frente. Bana nyonsa salire nosso. Todos os filhos, À notre bien. Tous les enfants de salire nosso. todos os filhos da salvação das nações. Il va faire une prière. Vai fazer uma oração. Voilà. Yakaliboso. Vem à frente. Bana nyonsa salire nosso. Todos os filhos da salvação das nações. Gloire à Dieu. L'apôtre va faire une prière. O apóstolo vai fazer uma oração. Une prière. Uma oração. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, E os filhos que o Senhor me deu, nous sommes des signes. estamos aqui, Nous sommes des signes. somos sinais. Moi et les enfants que Dieu Eu e os filhos que o Senhor me deu, sommes des signes. somos sinais. Então, uma oração forte. Nous allons prier le Seigneur. Vamos orar ao Senhor. Père céleste, notre Dieu, Pai Celeste, nosso Pai, je prie eu oro pour que ao seu povo tu t'es acquis par le ministère de nos serviteurs. que o Senhor levou no ministério do seu servo, Ils sont à toi. estão em ti, Tu t'es révélé à eux. que foram revelados a ti. Par la grâce de notre Seigneur Jésus, ils ont connu que tu es le seul vrai Dieu. Pela graça do nosso Senhor Jesus, reconheceram que és o único Deus. Ma prière A minha oração est que la grâce é que a graça et la bénédiction leur soient multipliées e a bênção sejam multiplicadas, en leur accordant une connaissance encore plus grande de ta personne. que tenham um conhecimento mais elevado da sua En pessoa, leur accordant une connaissance plus grande et une révélation plus grande du Seigneur Jésus. que encontrem uma revelação mais grande do Senhor Jesus. Ma prière est qu'ils croissent A minha oração é que cresçam dans la grâce na graça et dans la connaissance e no conhecimento de notre Seigneur Jésus. do nosso Senhor Jesus, Qu'ils soient armés que sejam de armados la vérité. da verdade, Qu'ils soient revêtus que sejam de la revestidos puissance et du Saint-Esprit. do poder do Santo Espírito, Que ta vérité enseignée par l'Esprit habite dans leur cœur. que a verdade que ensina o seu Espírito habita Qu'ils neles, les conduisent que possam compreender dans ce monde obscur. nesse mundo obscuro, Par ta grâce, pela sua graça, la lumière de ta parole prophétique a luz da sua palavra puisse profética les conduire possa os conduzir avec une persévérance com uma perseverança jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître. até o dia do Senhor vai aparecer. Je crois en toi, Seigneur. Eu creio em ti, Ce Senhor. que nous te demandons selon ta volonté, O que nós pedimos segundo a sua vontade, tu nous l'accordes. o Senhor vai nos Je dar. sais que ton désir et ta volonté O seu desejo e a sua vontade est que ce peuple é que esse povo puisse voir ta gloire un jour. possa ver a sua glória um dia. Ma prière, E a minha que oração, jamais il ne tombe dans le piège de l'ennemi. que jamais caiam nas armadilhas do inimigo, Jamais il ne soit séduit par les convoitises de ce monde. que não sejam seduzidos pelas coisas desse Jamais mundo, il ne soit séduit par les faux prophètes et les faux que não docteurs. sejam seduzidos pelos falsos profetas, Et falsos toi-même doutores. veille sur eux, Que o Senhor esteja com eles, afin qu'ils deviennent de plus en plus forts, para que se tornem muito mais fortes, qu'ils soient transformés en ton image. que sejam transformados em sua imagem, Chaque fois qu'ils auront à te contempler que possam te contemplar par l'écoute de ta parole, pela sua escuta e a sua par palavra, l'adoration, pela adoração, par la méditation pela meditação ou par la prière. ou pela oração. Je sais que tu fais toutes choses Eu sei que fazes todas as coisas au-delà de ce que nous te demandons. além daquilo que nós pedimos. Je crois en ta puissance. Eu creio em seu poder. Qu'ils soient bénis, Que sejam abençoados, qu'ils soient que prospères, sejam prósperos, qu'ils soient enrichis de ta richesse. que sejam Ah, enriquecidos c'est na ta sua riqueza, bénédiction qui enrichit, naquilo que o Senhor enriquece tu la fais suivre d'aucun chagrin. e que lhes faça grande. Qu'ils soient des témoins Que sejam testemunhas de plusieurs autres personnes para que muita gente, dans leur environnement, no seu meio, dans leurs familles, nas suas famílias, et leurs collègues de service nos seus colegas de serviço, puissent te connaître par leur canal. possam te conhecer em seu canal. Je te bénis, Seigneur, notre Eu te Dieu. abençoo, nosso Senhor Bénis Deus, aussi leur conducteur, que seja condutor deles, qui les utilise encore davantage. que utilize muito mais na graça Que ta lumière brille encore davantage. e a sua luz brilhe na sua Afin vida. que ceux qui marchent dans l'obscurité Mesmo aqueles que andam no soient escuro, un chemin. que encontrem o caminho. Au nom de Jésus,
Em nome do Senhor Jesus, Seigneur et Sauveur. nosso Senhor Salvador. Assim nós oremos. Amen. Amém. Também diria só uma coisa. Aplaudimos por para o Senhor. Glória ao Senhor. C'est bon. Nous appelons tous les serviteurs Chamamos todos os servos et les GA. de EGA, Tous les serviteurs de l'EGA. todos os servos de EGA, Passez devant. passem à frente. Nous avons besoin d'une prière Nós necessitamos de uma pour oração notre Père. do nosso Pai. Pour les serviteurs. Docteur Blanchard. Doutor Voilà les Blanchard, gens de l'EGA. vejam que são Voilà. Voilà, ce sont des gens. On a déjà prié. necessitamos de oração. Il y a papa, Omer, il y a voilà. Nosso Pai, Homer, Il y a Sika, Omiba, Udina, Mbanda. é lá onde começar. Comment le travail qu'il a fait? Veja os filhos que ele produziu. Ils sont ensemble. Todos nós juntos To último Sika. viemos de longe Naba papa oyo. com esses pais. Lelo bazaba docteur. Ou são doutores, Donc on a docteur Blanchard. como o doutor Blanchard, Voilà. Docteur Noé. doutor Noé, Oya organisé une conférence. Nene kuna. que Docteur organizou Noé. uma grande conferência aí. Voilà. Tous ces pasteurs. Todos esses pastores Et Magiese. e uma Oyo que sala de lilingi mingi. está a fazer as imagens. Non. Ils ont fait un grand travail. Nós fizemos um grande trabalho. Continuez à travailler pour faire avancer le royaume des Nós estamos a cieux. continuar a trabalhar para fazer avançar o Mais reino je suis beaucoup ma casse. a voz Voilà ces hommes de Dieu. de Deus. Nous avons besoin d'abandon. Nós necessitamos Kaka mpona yo moko te. não somente para Na ti, bapapa oyo mosusu. também com outros pais Bakontinia mpona avancement na bango. contribuíram para o avanço deles. Jour okoya. O dia Parce que especial, le corps de Christ est loin. porque o corpo de Cristo lá Alobaki na yo obanda koya au moins chaque année. disseram a ti para que possas vir. Cela montre que l'année prochaine, Quer dizer, no próximo ano okoya les choses. virás novamente. Moi je sais que okoya na délégation Eu née. sei que virás com uma delegação lá Et ils trouveront ces hommes de Dieu e et des femmes de encontrarão Dieu. esses grandes homens de Deus e Nous avons mulheres de Deus. besoin de ta prière. Nós necessitamos da sua On va oração. aussi côté. Vamos virar novamente. Voilà ma mini-mesa. Uma minha pensa. Muito tempo. Pasteur Sylvain. Non. Ok, pasteur. Nós vamos prier. Nous avons besoin de Vamos orar. toda la prière. Vamos orar em oração. Je vais dire une chose avant de prier. Dizer uma coisa antes de orar. Une chose qui va vous enrichir d'abord individuellement Uma coisa que vai vos enriquecer individualmente, et qui va vous enrichir ensemble. que vai enriquecer-vos também juntos. Vous me suivez bien? Estão a me acompanhar bem? Je ne prêche pas. Não estou a pregar. Je dis seulement une chose. Estou a dizer apenas uma coisa. Soyez unis. Sejam unidos. C'est tout. Le diable est pas limité par la division. O diabo combate. Il sait que quand le peuple de Dieu s'unit, il s'appuie. Ele sabe que quando o povo de Deus se une, ele enfraquece. Vous ne serez jamais plus fort seul ou uni. Você não será mais forte sozinho do que unidos. Même si tu pries tous les jours, matin au soir, je ne pense pas 5 jours, je pense pas 5 jours, seul. Mesmo se você ora, Vous étiez ensemble avec notre frère. mesmo se você ora vários dias sozinho, não será tão forte quanto você ora com seus irmãos. Vous m'avez suivi. Hein? Me acompanhando? C'est lui qui s'humilie Aquele que se humilha pour ramener l'unité. para levar a unanimidade Et plus grand devant Dieu. é mais grande perante Deus. Amen, amen. Amém. Le
Essas divisões, nous parlons d'un nouveau départ. estamos falando de uma nova partida. Il faut que ça soit concret. Deve estar certo. Quand quelqu'un a un problème, soutenez-le du mieux que vous pouvez. Quando alguém tem problema, sustente-o. Apportez le soutien que vous pouvez. Prière, O sustento. présence, c'est un soutien. Hein? Também é o sustento. Quelqu'un organise une activité, votre présence est soutien. Alguém organizou algo, vai lá, a sua presença. Quand on vous sollicite, venez. Quando solicitam, venha. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils sont là, mais Dieu sait pourquoi vous êtes là. Deus sabe por que você está Dieu aqui. sait. Il a un projet pour chacun de ses enfants. Dieu, Ele tem projeto pour chacun de ses enfants. a cada esses Mais filhos. nous ne les avons pas toujours. Mas nós não temos Nous sempre. croyons que nous sommes là par hasard, alors que Às Dieu vezes pensamos que estamos il aqui est por en train de azar, suivre un programme. mas você está seguindo um programa. Amen. Hein? Amém. Vous allez voir que quand vous mettez unis, vous allez même prospérer. Vocês verão que se estiverem comigo, vocês Dieu vão ne peut pas prosperar. te donner une grâce pour toi-même. Deus pode te dar uma graça por ti Ce mesmo. qu'il te donne, c'est pour que les autres en bénéficient. O que Ele te dá é para que os outros possam Et ce que les beneficiar. autres ont, toi aussi tu dois O bénéficier. que os outros têm, você também vai beneficiar. C'est comme ça que ça marche. É assim que anda. Amen, amen. Amém. Maintenant, je vais prier. Agora vou orar. Seigneur notre Dieu, Senhor nosso Deus, c'est toi qui as dit dans ta parole. eu, Senhor, que disse na sua palavra, Je connais les projets que je commets sur vous. eu sei os projetos que eu tenho para vós, Le projet de paix o projeto de paz et non de malheur. e não de maldade. Seigneur, que cette paix Senhor, que essa paz sur tes serviteurs présents, Seigneur. venha sobre os seus servos que estão neste meio. Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Essa paz do Senhor que ultrapassa toda a Qui inteligência, garde les cœurs et les pensées en Jésus. que guarde o coração e o pensamento em Que Jesus. cette paix ne soit pas une théorie, mais que ça soit une vie, que chacun puisse l'expérimenter Não seja uma teoria, mas seja a vida que possam et la experimentar. transmettre dans son environnement, dans son entourage. Que transmitam isso no seu meio. Tu as dit que ce ne sont pas des projets de malheur, O Senhor disse que não são projetos de maldade. que tout malheur s'éloigne d'eux, Que toda maldade afaste-se deles. qu'aucun malheur ne puisse les atteindre. Qualquer maldade que possa lhes Ta atingir. parole est pleine de 30 000 promesses. A tua palavra está cheia de 30.000 promessas. Qu'ils puissent vivre l'accomplissement de ta promesse à chaque pas. Que possam viver o cumprimento das suas promessas. Oh Seigneur, Ó Senhor, qu'aucun malheur ne puisse les atteindre. nenhuma maldade possa lhes atingir. Qu'ils soient épanouis, Que sejam apartados, qu'ils soient prospères à tous égards. que sejam prósperos em tudo. Quand tu as enrichi, chacun ne suit. Ninguém a seguir Qu'il en soit ainsi que permanece assim. pour eux-mêmes, Por ele mesmo, pour leur ministère, por seu pour ministério, leur maison, para a sua casa, pour leur famille, para a sua família pour leurs entreprises. e para a sua empresa. Que partout où ils passent, E em todo lado onde ils passar, manifestent ta gloire. que manifestem a sua glória. Qu'ils sachent que ce sont tes serviteurs, Que saibam que são seus que servos, tu as réellement visité, que realmente o Senhor os et qui ont visitou réellement cru en toi. e que realmente creem em ti. Qu'ils soient unis par la parole de l'évangile vrai. Que sejam unidos na palavra do Evangelho verdadeiro. Protège-les, garde-les vis-à-vis des séductions de ce monde. Proteja-os perante as coisas desse mundo. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes et tu nous entends. Obrigado, Senhor, porque nos ouves e nos compreendes. Que ton amour Porque o seu amor, les garde unis que guarda a união, dans le nom puissant de Jésus. em nome do Senhor Jesus, Nous avons ainsi prié. assim nós oremos. Amen. Amém. Aplaudimos para o Senhor. tozongera bisigala bisoko Podemos nos lugares. ni apotre longwa kuna ti awa Acompanhando o apóstolo daí até aqui. ndenge balobaki na Mathieu mutu alandi biso bandana ke bandeli Esse homem nos acompanhou desde o início. toza na besoin Nós necessitamos, vraiment avec beaucoup de respect bahomme de Dieu todo o respeito ao parce Senhor, que reconnaître que Moussana Nzambe apôtre Omer a quelque chose de Dieu para reconhecer que o apóstolo Homem tem eza so bauti na baeglise na bango que seja que estão à frente de outras igrejas, mais balandi eti awa mas vraiment acompanharam a tous les pasteurs a homme de Dieu avec todo beaucoup pastor, de respect todos os homens de Deus com todo respeito, kolongwa kuna ti awa saindo dali até aqui, ndenge ba homme de Dieu baza wana conforme os homens de Deus estão aqui. otilema passer pe asala le bonne le pour Vamos levantar para que o
Et après que la personne fait la bénédiction, a homme de Dieu va coller car Os homens de Deus vão passar plutôt soit prier dans son cas, a homme de Dieu voilà les hommes de Dieu. uma oração. Vraiment, merci. Merci. Nakutu namona ki mwa muke nalobi passer ensemble la pona bango mais gloire à Dieu. Merci docteur Noé. Ça c'est très important parce que nous avons tous besoin. Et todos nós necessitamos motiver et pousser à ça et donc voilà les hommes de Dieu très reconnaissants. Os homens de Deus estão aí Ils reconhecidos, reconnaissent voilà. estão gratos. Voilà ma homme de Dieu. Donc les gars nous tiennent à y tout que la vidéo des Vá ainda que ils ont besoin. Nous allons prier le Seigneur. vamos orar ao Senhor. Père, je te recommande ces Pai, eu serviteurs recomendo qui reconnaissent Qui le reconnaissent prix et la valeur de la complémentarité dans ton œuvre. o cumprimento que foi Ton dado na principe sua est obra. que l'œuvre de Dieu ne se fait jamais seule. A obra de Deus não se faz sozinho. Je te prie de les bénir, Eu suplico para que de leur accorder davantage de grâce, possam estar na sua graça, de te souvenir d'eux que o Senhor lembre-se et deles. de les bénir autant que Dieu nous a bénis dans ce travail que nous avons fait. Eu os abençoe da forma que o Senhor nos abençoou nesta obra, À cause du soutien qu'ils nous ont apporté par leur présence. que nós recebemos com a sua presença. Père, souviens-toi d'eux. Senhor, lembre-se deles. Nous avons tous des difficultés dans la marche. Todos nós temos dificuldade na marcha Et au moment où nous en parlons, ils en ont aussi. e da forma que estamos a falar também tem, D'une manière ou d'une autre. de uma maneira ou outra. Je te prie Eu suplico de les aider que o Senhor os à ajude franchir l'étape suivante, de seguirem para uma nova etapa, à sortir vainqueurs de l'épreuve à laquelle ils font face maintenant, que saiam vencedores daquilo que farão face, à surmonter la difficulté qui se pointe sur leur chemin au moment où nous parlons, de sobressair naquilo que faz frente ao seu caminho, afin qu'ils puissent te servir dans une autre dimension, para que possam te servir numa outra dimensão, qu'ils puissent te servir avec une grâce plus grande, para que possam te servir com uma graça muito grande, qu'ils puissent te servir avec une bénédiction multipliée, para que possam te servir com uma bênção qu'ils multiplicada, puissent te servir avec une lumière plus grande, para Seigneur. que possam te servir com uma luz muito grande, Senhor. Car ceux qui t'appartiennent Aquilo que te pertence, et qui te servent, que te serve, tu les éclaires. o Senhor declara, Seigneur, éclaire-les, Senhor, ilumine-os, qu'ils avancent, que avancem, qu'ils ne s'arrêtent pas, que não parem, qu'ils glorifient ton nom que glorifiquem o seu nome, dans ce qu'ils font. naquilo que Que são, leur foyer soit béni, que as suas famílias sejam leurs abençoadas, entreprises, suas empresas, l'œuvre qu'ils font pour toi, a obra que fazem por ti, ainsi que leurs projets. que é o seu projeto, Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor, en qui nous avons toutes choses, que em todas as coisas nós j'ai temos. ainsi prié. Assim eu oro. Amen. Amém. Asante tumetelia Yesu maboko. Aplaudimos novamente para o Senhor. Tuzokele na kuna clôture. E estamos a levantar para concluirmos. Na benga mingi Dr. Blanchard. E eu vou chamar o Dr. Blanchard. C'est la prière. Le pasteur a déjà tout prié pour nous. Para fazer a oração, o pastor já orou. Feche seus olhos. Oite essa la clôture. Para que ele faça o perdão. Lolo acompanhe biso. Que o Senhor Confirme toujours parole oyo. confirmando essa palavra Apôtre asali pour tirer la biso. que o apóstolo falou acerca de nós. Kotozo wila Porque estamos atrás da obra. Okange biso. Fechando seus olhos. Seigneur éternel, notre Dieu, Senhor eterno, nosso Deus. merci pour le moment de l'adoration. Obrigado pelo momento de adoração. Merci pour le moment des témoignages des cantiques individuels. Obrigado pelo momento de cânticos individuais. Merci pour le moment de louange. Obrigado pelo momento de louvor. Merci pour ce bon message Obrigado por essa boa qui mensagem vient de toucher nos cœurs. que tocou nossos Nous corações. voici à la fin de notre programme. Estamos no final do nosso Nous programa. voulons rentrer dans nos maisons respectives. Voltaremos nas nossas casas. Père, nous te prions Pai, que nos à guie, ce que ta présence rentre avec nous. que a sua presença volte conosco. Bénis notre chemin de retour. Abençoa a nossa caminhada de Nous volta. savons que tu es avec nous E nós sabemos que estás et que conosco. cette soirée sera bénie. Que
que seremos abençoados. Nous prions pour la semaine que nous commençons. E oremos pela semana Que la grâce et la faveur soient notre partage. Que a graça e o favor sejam a nossa partilha. Si tu permets à ce que nous puissions rester toujours dans ta présence, Se o Senhor permitir que recebemos aquilo na sua presença, nous ne manquerons pas de bénir et de célébrer ton Saint-Nom. não faltaremos de te abençoar e celebrar o Et Senhor. cela dans le nom de Jésus. E isso será em nome do Senhor Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim nós oremos. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Mutumala tubetili Yesu maboko makasi. Para o Senhor, Pesa mulika vile mmoja. cumprimente o seu irmão.